أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه الكرام وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsami, tumatan dengan matan sa pamakin ganiman to si saging iya station tano wa kalalaiman tano king Aranaw Radio Broadcasting and TV System Corporation. Udi na genga iya DXSK 95.5 Cool FM. Gis oras tano udi na programa tano kalalaiman tano. Di kasiliuban na di imi kasiliuban na gugeng utuwa guru tano si al-akh Abu Fudail tunay ini ba inilano ang tanong sa ilmu na gusto masa gini kapag nimerano sa ampon o di na kapag nimerano sa maap sabab si isaging utuwa igira na kaputo lagi yung utuwa di iniyo kapakapamakinig sabab si isaging utuwa ki inserto naging mga oras naging oras tano ipuno ko kapag alas ni binian na taman din si isaging utuwa kapag alas jisyan na itano makapupakinaga makapantagsi ko ang tunay ini ba di tano kasi nanada si iko agamatan wa agama Islam ginga programatan na sa ilmu na gusumasa na pada iko mga program ay maanay ni na Islamic program kana bagibo ka madakala di si makatundug-tundug ang mga programa ka Islami ito isa di tano'y panalamat si iko mga bangsatan wa ang tunay ini ba tetandingan si isaging station tanwa Aranaw Radio Broadcasting and TV System Corporation udi naging DXSK 95.5 Cool FM sabab si isaging utuwa madakal ang tunay ini ba na mga programa aka Islami abuganiran si Isalaw de Paro ang tunay ini ba ayan ni aton na gyung kutuwa tunay ini ba kaburon ta tano si agamatan agama Islam gina di tano garan ni panalamat si kuya makna na di si ikapakatundug-tundug mga programa aka Islami sa naging programatan wa tunay ini ba isaw naging programatan inilan no ang tanong sa ilmu na gusumasa sabab pro na gid di tanong kasilan sa lamas isaging utuwa gurutan no miya ka tawag tanong no to kakaiging utuwa miyati de tanong maka saliw ko di tanong si ikapagura siya gid mito kasiliuban na ang tunay ini ba tiyawagan ko ubusak ni makapaguras na miya ka teksto to nagumaya ka tawagan bunsod na kami ito makasinabuta kakaging utuwa kada o signal na tunay ini ba kaya pa ka ang tunay ini sa tanok mga kakaging utuwa si isaging amya makapira ni giwi o di na amya makapirolan na tanto tanwa mayabisi o di na tanto tanwa madakala tanto madakala miyang galbagtan o igira na
mas importante pa oy kapag nuto ko antuna ini ba na di ka pagagama kisin do direktano nan ayap ko so ayan na di emiya kasuglian aguging utagurutan sa gira na kilalayon aging utwa ka pakasalubian nakakaging utwa ad na gira na importante yan udi na importante tano na tamang saad na okay adi si ika kelepas kakagi kesaliuban tano aging utwa gurutan no adi bisa makasaliub na ay tano ke sungan aging utwa isa kay di tano panabnaran aging utwa antuna ini ba na sugal ba katano na adir tano kang guna yung madakalataw na antuna ini ba na di pagkadakal oy sabab saan na nakawan gini pandiditan no kasilan salama si kuya maana ini na mga bangsatan no adi imamakinag tumatandang matano sa pamakinag si saging nga iyakawan antuna ini ba station tan Warana Radio Broadcasting and TV System Corporation udi naging nga DXSK 95.5 Cool FM so mga bangsatan no sa ging iya pitibarangan ng mga derpa ging mga municipalities ging adu Arana ging Lanao del Sur ging Lanao del Norte na mananggulo si sa ging iya antuna ini ba na Islamic City of Marawi so lang wan uli makinag na ditanos dia kun sa kanu si salan salaman so manaw salama kalilinta da kapipi ginawa na antuna ini ba mambagi intano lang oy so di mamakinag na gusto mga pamileran mga tunganeran mga ginawairan pupangnintan si wala pakambarakatan rektan wala so di rektan mamanagad mga gawi oy na gusto mga ulan-ulan sa antuna ini ba reskin tanu Allah sama dak halal sama nena kati mga bangsa ko antuna ini ba mag-end pa naging kaya ulan-ulan Ramadan di naging bulan Ramadan ulan-ulanan ini senggay udi na pia kalbi kulang na ulan-ulan nagu antuna ini ba adun akituunsan akamapian adi kituun si ikop de mga ulan-ulan napupengnin tanu si wala isampai tanunian atau sama na antuna ini ba iman tu na ikapat gawi udi na ikatlu gawi saging ulan-ulan na Syaban kurago na sang gibu gupat gatos agu 40 agu telu si ko hijri mi papantay saging iya ikapitu gawi si saging iya ulan-ulan na March kurago na 2022 oh nana koko maaebo lang ba si sagay nga ulan-ulan na Ramadan na adun yan nakatalingguma udi na adun yan panakauma na antuna ini ba koko mai 20 agu na magawi 20 agu na magawi udi na 20 agu pito gawi kau to kadipindi ito si ko antuna ini na kaperaniata oy iti sabab antuna ini pupengnintan si ko wala agi nga iya katatagutan sa dunia na antuna ini di niyan rakatano pakambarakat sa isaw naging utakip kisampaitan si ko antuna ini na mga ulan-ulan oy ako sumagawi di tanuron makapamagamal ako di tanuron makanggelbak sa simba sabab sana sa man kate no rastano na
10 agunum kaminutos udi na 10 agu 5 kaminutos sa pakalampas oras sa alas 9 si saging nga iya mapiaka pita-pita tunay di ba ayaw din udi na ayaw to ke liarano saging agya pa pupakin gatan pamampuruman itanu ka tunay di ba ka sinanada si kagamatan na kagisaman niya nakapapantagan si saging kaya kuan ulan na Shaaban na ay din na bagantano sa usayan pagnintan si wala kasabutan tanwaya nagu sulang uno kulitan si napalay din na mapi kasabutan niyo nagu kanggunaan niyo. So ayaw tuwa pipikir na kan pagaling ko si naging nga iya makapantag sa nga ulan-ulan na Shaaban kakagi sa maniya nakapapantagan tanuron sa maniya. Okay. So kabasa ko kagi sa maniya na ikapat gawi ha. Sa maniya na antun na ini ba ikapat gawi udi na ikatlo gawi sa nga Shaaban. So kailangan na sa Muslim nakatawan niyan, ha? So talented a Muslim udi na so mapia a Muslim na katawan niyan sumasan yan nagu sasabutan niyan so kipupantag nin si kumasan yan ay barat yan naging ulan na Shaaban na madakal ay maanan na kaya dugiday unwaga ma nagwiti isa as tama pagalintan ko tama na kagetanuron tunay ini ba uba kalo na nakanggunan tanu aging kaya kesa gedrekatanu aging ulan-ulan na Shaaban kakagya benda langun tanu makaparate sa sosyay na langun taman da adlagunan niyan oy langun no syay si saging kaya dunia na palaya din adna tatagu na guna palay din adna tatagu na kipantag udi nagunaw kaddan tanu rabbul alamin naging ko tagu na udi nakipantag matataguro na aya kakuang kaon udi nakapungguna ingkaon udi nakakuang ka kugunan niyan kipantagyan na katawan na ka away katawan na ka sugi papantagan na ka kaya berarti yan naging utabulong na apya ni takare na bulong away miadin na may kading kakataon naging utuwa bulungan tiba kan di pangantang sa pagi naman nakaon kagi di nga katawan andong bulungan nama tugu-tugu na ayam yan na makan naging utuwa sukang ka di na ding ka dir kadait kakana belang na inumiya kada lagi nga bulong siya ibarat na mayaw kakagya di ka suku-suku dan ko pagi nemo way na gira ko na din yan sukod na sala ka wa efek yan di na sala ka raradian so kailangan na so Muslim na matao si kukipapantag ning ulangon taman way kayuti ka po kakwan yan sa guna yuti ka po kakwan yan sa guna ibarat yan naging tabak-bak nakatawa na kaso kipupantag na kaon way katawa na kaso guna kakwan na ito po nakakanggunaan ka o di nakapunggunaan ka kami ka di nga kata bangkad na anto na ini ba sala ka biya kabakan ka o naka biya ka palagi ka subak-bak sa toto ka uging utabak-bak sa tiles uging utahamir na anto na ini ba biya binasa so ganyan nga ulan-ulan na Shaaban na madakal apa pa dalam nun kalbihan yan oy naya kakuang kau nakatuwa na ka nag-iisa pagalintan no saging oras sa kaya pa kang bubarat mo tanu puruman ging kaya ulan-ulan na Shaaban na madakal mapapadalam si kailangan nakasabutan ka kaan kama ko aging utuwa nganin na mapapadalam mamapya saging ulan-ulan na Shaaban. Okay, sa manay nakapapantagan tanong kung sa manay. Ganyan ulan-ulan na Shaaban
na pihak ka lebih o Allah si ko pada mga ulan-ulan inunta na makaliw si ko Ramadan kakagi so Ramadan na lawanan na ulan-ulan oy na makaliw ro si ko ulan-ulan na Ramadan na so sa pulawis sa ulan-ulan ipun ko Muharram na taman si ko Dhul-Hijjah dirumput sa Ramadan kakagi sa Ramadan na besan pagalawan na ulan-ulan na anto na ini ba so langon ng mga ginguta sa pulawi sa ulan-ulan dirumput sa Ramadan na piyak kalbiron o Allah aging ulan-ulan na Sha'ban kaya dilmanin sa mana na milalawan yang ko pwede mga ulan-ulan na dirung keton asibu keton sa aging ulan-ulan na Sha'ban si ibu keton sa aging ulan-ulan na Sha'ban kapag na kagi mi alitan to madakala di si makatundu-tundu ke program ka Islami oy ko kap kendegatan si ko mga gurutan na kepakayaan na miya kauseron si na uba anto na iniban na kaya perumanan kakagi etano kaya bayaan na pagusain na anto na ini ipupuguman tanuron na ya ko ando nga kaya nagatanuron oy ka maka pembeda si may ito miyan gian makapantag ko siya penggunaan niya na uging ito mas mal miyan gian makapantag ko siya di kang gunaan kau to saya mana nasa mal kasasabutan yan ko siya na yuti mal makapengguna ko siya anto na ay pada kil lebih ging ka iya ko ulan-ulan na Sha'ban si ko pada mga ulan-ulan makaliw si Ramadan paganero na isaw naging kayatigi na annal a'mala turfa' fihi ila Allah oy kapag na kadagtanoy tigo mga ulama annal a'mala turfa'u fihi ila Allah pada makna ini namataan na tigin tigo mga ulama sa mga galabak mga pipiya na ipupuro si ikwallah si isaging kaya ulan-ulan na Sha'ban kaut kanabo ubod imang gulawla si ko padulan-ulan antong naisabot saya sabot si ina sa mga ulama na isa kaya betoniran nung sama na na so di mapagamal saging kaya ulan-ulan na Sha'ban amapiya na kanabo lagi do di mapagamal si ko pada mga ulan-ulan oy kagi na paganeron na direk ipreport si ikwalla ipupinik si ikwalla ipupuro si ikwalla kaut na direk pa na kapembela siron wallah kaut na direk pa na kapterima on wallah si ko pada mga ulan-ulan na nabubudiru terima sumang amal kapterimaan ro ugay na waya pembitiran na sukagaan na mas magaan akap terima aun wallah kumang amal si isaging ulan-ulan na Sha'ban oy mas magaan akap pembelasin yanun kaut mas magaan ayam anay nakapupugaksyon ni ron wallah kumang amal si kumpara si ko mga amal si ko pada mga ulan-ulan kaut na miya panutul Usama bin Zaid oy pwede ko mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Usama bin Zaid na miali niya na pitero ak natigin ko Rasulullah kaya tigin na tiyalo nak natigin su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero ak atig Usama bin Zaid atigin na lam araka tasumu syahran min asyhuri ma tasumu min Sya'ban pada mana geng kaya katur Usama bin Zaid si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigi na antuna ini ba dakan sakap natigin na maylay ya Rasulullah dakan sakap natigin maylay ya Rasulullah di ingka kapamu sa iku mga ulan-ulan apad ku mga ulan-ulan saba lagi daging kaya di nga kapusa iku ulan-ulan na Sha'ban ay maanaw to na
So Usama bin Zaid na ayami simayan kubutad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dun yang panamas sima ibaging kutwa diin yan nakapusa ulan-ulan asyaban adi ini yan pakandakal na naging utwa diin yan nakapusa nabalagi daging utwa diin yan nakapusa kupada mga ulan-ulan. Wah. Ibibidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kupada mga ulan-ulan. Makalilis si Ramadan na ibibidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kutwa din yan nakapusa ko Syaban kupada mga ulan-ulan makaliuli ko Ramadan kakaya di pakandakalan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so puasan yan o di ina nakapusa ko ulan-ulan na Syaban. So kaya nagun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya miatiruyan o di na aya inisem bagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin man iya dhalika syahrun yaghfilun nasu an baina Rajab wa Ramadan baina Rajabin wa Ramadana gitu atigin udi naging kaeko na ginga ulan-ulan na Sha'ban na ulan-ulan na iya kalipatan din no mga tao udi namin inindere nun din no mga tao o ay kaapi pa nakatoniran na diran tatagun sa ginawa diran tatagun sa ginawa aging kutuwa kababaluin yan ulan-ulan Sha'ban ini bida wallah kubda mga ulan-ulan kapya lumanin sa madakal ang mga pipiya kapya kalipatan ng mga tawad tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaut ulan-ulan na ayat tigo Rasulullah wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin ulan-ulan na ayat tigin ipnaik udi na ipupuro si isaging kaya ulan-ulan Sha'ban sumang amal ang mga pipesi ko wallah si ko kadnan ulang wa nakaadan oy ipupuron antong na ini ba isami ali yung mga ulama naging mutuwa bido dun so kagaan nakapterimaan yan kapupugaksyonin yan nakapembelasin yan ko amal adi si imang gelbak ang mga pipi adi di sumang amal adi mapagamal ko mga ulan-ulan kamagan pamakoy pembitiran na sukagaan fa ahabbu ay yarfa amali wa ana saimun na kebebayaan ko tigo Rasulullah akipuro o amalakan kakagi mi alu na so amal ang mga bipesin ay puro si ikwalla na kebebayaan na aya mi puro amal lang nakapapantagan na di ko pagamal naging utwa di ka nakapusa oy eno to nakaparamihan nagyusi ko miyaw na mga bangsa ko nagu mialoy tanopan suka pusa katigir na adun akibibida yan ko pada mga amal na milalabin yan api so kasimba yan api so pada mga simba na adun amilalabi aging akapusa si ko pada mga amal kaut na ito isa kaya bubaya iyo Rasulullah isa to mapagamalian makaliwliw si ko kapanambayang nagusto pada mga amal nabi mana to na bas kapusa bu pinggil bu no Rasulullah ka ay mata na benar na di na melepas sembayang ka so mga paliw gata dapat o ibegak na isiksa o na gagalabakan na hindi kaut may bu na ay sabutan no sabu na bu pinggalabakan si nakapusa na siyan an yan din na tiyan na no ka miya kapusa ko ro nagapaka makasurga ko di ka mamiminga aso mga simba mga wajib na kailangan din ito apat tamang galabag kay siksar kau dengan galabag ka kau to nagpakay pa na kadun sa bali so pwede mga amala kami ka di makapas so di nga kang galabag ako mga palugat ka na kebubayan na nating Rasulullah aya may puro so amala kan si ko kadnan na aya may puro na amal na yung tadi ang kapusa at tigyan kaya so miyali tanong kagi nga kapusa na adna milalabin yan amapiya si ko pada mga simba na isaw na yung utwa
o kiraot sa makapungbabayad ataw sa alungan namori ka kagi uman isa na namyalalimya siya ko padiyan gulalan sa tamo katiro nganinsan na makapungbabayad siran roo nakagiyak na buo sumyalalim ka sa dunia ibarat na tamo ko na ba ay kibid karo mambuna tamo ka ibalita mo ko ro ito ni ka kapunggunin yan kabunian ro mipsi sa diga udi na bunian na mi pemasa sa nganin na pemasaan yan nung diden ka ay para tatanaan roon nanti pa ka surga nanti pa ka naraka kaut dahil mi pumayad ka na sumang amal ka oay so belas so amal ka amapia na ayang kakibayad ko tawa mi lalim ka nas kanin ipa ako ana da kilang ba amal ka na isa kilang ba naging puasa so gina ni isa di ro nakapusa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gina ni sabab pa isa ini pinggil buku Rasulullah sa Sya'ban naging utad ini non pakandakalan sud ini nakapusa ayu ti sabab na gina ni paganay antuna ini ba mabebeloy kalbihan ging kaya ulan-ulan na Sya'ban ikadua pag ganito kalbihan naging ulan-ulan na Sya'ban kupda mga ulan-ulan may unan yan naging utuwa ki pupuruon ko mga amal ro mga pipes iukadnan ikadua mi aloy anto na ini na amal kilalubiging kaya Sya'ban kupda mga ulan-ulan ki unan yan kupda mga ulan-ulan na ging atingan na kathratu siyamin nabi sallallahu alaihi wasallam fi kaut ay ako na ikadua kilalabyo ulan-ulan na Sya'ban ko pwede mga ulan-ulan naging kutuwa kawan tunay ini ba ging kutuwa diiron nakapakanda kali o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siiko di ini nung kapusay akna bu uba din yan na anto na ini kena bu uba anto na ini ba na banyan di ngulula si kopda mga ulan-ulan kau to ginan iisakil lebih niyan kakaya supada mga ulan-ulan na sudiro nakapusa Rasulullah na kanabuo lagi daging ulan-ulan na Sya'ban okay na isa na namili lebih Sya'ban saging kaya si ko pada mga ulan-ulan adna hadith amya katitayan ko Aisha radhiyallahu anha pada iku mga karuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magi pensuai makna na raga kumang karumanian ko kaya pangarumanian pitiru yan oy aya ko nabtadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay makna na aya miyasima ko Rasulullah kage suma karumanian na aya mata na benar na malaami anadiran nagu miyasima iran ko Rasulullah ulawla agi mga karumanian ito betabula bus Aisyah radhiyallahu anha na yakatiro yan natigin na ay tigin na betadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yasumu hatta naqulu la yuftir aw yaftir wa yaftir aw yuftir hatta naqulu la yasum aya ko na betadu Rasulullah tigu Aisyah radhiyallahu anha na di ko pusas na gimo tadina nakapusa na tama na tingin sa aya ka kagemiron na dinumbuka katanton niya no na bibis-bisiran suka pusa higirap man natigin na pumbukas kanin na taman sa ira na yakap kagemiron na tigin na di dinupusa kau to to ne mano to mano to na adun masa udi ina ulan-ulan adidin kenabung diipakan deglaw Rasulullah sudinen nakapusa di inen nakapusa ka
sabu sa mga sabu sa kipantago na sunat sudiro na kapusa kauto adum manaulan-ulan na di inanun pa kandakan sudi inanun kapusa tak dayon sa hindi sumpato no Aisha radhiyallahu anha atigin na wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa syahr Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Pinutula Bukhari, si Muslim, si Abu Daud, si Nasa'i, si Tirmidzi sallallahu akhiran. Pada makna itu natiyan ada natiyan may lay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iba kumyong pelito kumangaulan-ulan sa diinian pusa na inunta na si inian si kumpleto sa kapusa si Ramadan ay makna na uman din mo mas Ramadan na kumpleto niyan uto sa puasa kanabong di semili kanabong niyan pa di palapalapasi di kumpleto ron sa kapusa iti kay gitu sa adel sa kailangan na sa Ramadan na man isa na pagpakatimpuson na sudiron na suad na kelpasyan na kailangan na kebidan yan wa ma ra'aituhu fi syahrin akthar siyaman minhu fi Sya'ban na dakan sa kaniyang panatigan panamaylay kung mga ulan-ulan ibadiinan pakandaglan sa puasa inunta na si Sya'ban ay maana ini na si saging ka ulan-ulan na Sya'ban na di iron pakandaglan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so di iniyan antun ini ba na kapusa kauto di inian pakandagalan so di inian kapusa saging ulan-ulan na Sya'ban sak di inian naban yan di inggulula ako pada mga ulan-ulan makalili ko Ramadan so gina ni isa kilbigin ka ulan-ulan na Sya'ban gina ni isa kilbigin yan ako pada mga ulan-ulan okay. So ano na kesabutan tanudan o anto na ay kipupantag no mga Muslim si saging ulan-ulan na Sya'ban. Okay. Asabab saging utakap kesabuti tanuron na iti isa kapungguna itanuron. Kadud na ba siya abang kakapungguna iya inunta na keto tukaw nakadaan so ngani nagipupantagan na kaon. Kadingan kang guna ano di nga daan nakataon so gipupantagan na kaon. Okay. Gitu ikadua ikatalo mialoy o mga ulama akil lebih kay uuna aging kaya ulan-ulan asyaba nakapapantagan tanuro na isa man na ya si ko pada mga ulan-ulan may uunan yan ko pada mga ulan-ulan naging ati na ikatalo ay iging ati na Ghufranu dhunubi fi laylatin nisfi min Sya'ban. Ghufranu dhunub fi laylatin nisfi min Sya'ban. Mana na suka puprilai ko mga dusa si ko kagagawi ko nisfu Sya'ban. Mana nagira kay lukas sa Sya'ban ika sapul agulima kay yuti isa kap ke lokeron na so kagagawi iron na mialo ya iprilaro o Allah sa mga dusa ayaw to dalil naging kaya piano tulo Ibn Majah nagukiri kaya kini Albani mialo udi na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigina inna Allah ta'ala la yatlu'u fi laylatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin pada mana aging kaya katur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na antuna ini ba mata natin na Allah na turun o di na antuna ini ba mata na swalla na antuna ini
pepeka simweng udi na ke pepeka turun si ko kagagawi ko nisfu Sya'ban. Isa kay ng mga ulama na pepeka turun si ko langit ako maging sa dunia. Kay 7 lapis so langit na sukatan pa rin sa dunia na turunon. So kadnan tano Rabbul Alamin ko kagagawinan ko nisfu Sya'ban. Oan. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Perilaan yan natin so kalangon ng mga oripanian. Pupengnin tano si ko Allah. Sampai tanong niyan si ko nisfu Sya'ban. Namya guntong pad udi na isa ka pupaguntong utaw mapaparati ang kwal ap kira otro na perilaan wala. So kira otro. So bangori penian. Oy, sa kalangon niran. So mangori penian namya marati. Enun tabu patay siya na milulubiyo Sya'ban siya ko pada mangulan-ulan kakayos kipan tagro aging utwa ki prilaan wala ko mga dusaw mga oripenian sa kalangon niran. Enun tabu na ayaw na di prilaan wala sumpat tanurun dunai ka uba kalo-kalo na antano ka pa ng gilai. Kapi panagito ko na ka so Sya'ban na siya ko nisfu Sya'ban na prilar uswala nami ka di nga katuan so baka binasaro di perilaan wallah na makasasana ka na ayaw na di perilaan wallah si isagim utama sa adirun pad panganinta da pedrekatan durun naging utwa tao di iman ako to udi na kisah ko to niya sukad na niyan nagi isa dalil sa kailangan asuman isar katano man ditutanggi sa sir katano na anto na ini na maknalian aging utwa ka ka isa-isaan yan si ko aging tawhid mapamagusay so tawhid makalaon ni sabut kakagiya so kabo sa tano kagi aso ka pa kay si isa ko wala na aya ka kapenggunain ka nako o katawing ka aya ka pa kapenggelebeg ka kapenggelebeg ka ko gelebeg na o katawing ka nami ka di nga katang sa tauhid aka pa kay si isa ko wala na basta di nga katawan na automatic ka keder ka so ka pa kay si isa ka wala na under ni kada aging utaka pa kay si isa ka wala na automatic di nga mi panako to wala kau amay kasudi nga gelebeg na simba na madaon aging kutwa ka paray sa ang kakawala kakagi deng kapaganda de su tauhid na automatic ay di ingkar umang gelebeg na yung kutwa anto na ini na kipupuna ko ton kakawala ada paglutano kapakay siya sa akwala gusto kapan ako to kaandod ni kada yung utak kapakay siya sa ang akwala na may pupunan ako tong kasakanian dala to aba adna termian at kata sa paglutano share ka gusto ko na ba gusto tauhid kaandod ni kadu tauhid na kapakay may pupunan ako tong kansukan na nakakulang mo na simbo dingang gelebak to nagina ni isa adi isa kesabapan sa di kakepedutaw ko pupurilaan wala ageng utwa di inan mi panang utos wakadnan yan sama nuto na amay kading kamaknal su tauhid amay kading kamaknal su tauhid na kepakaya mi pupunan ko tong kaswala na aya resulta to na madakal akama pi anak kernian madakal akama pi anak kernian isom naging akaprila wala kung mga oripan ayaw din yan prilaan naging utwa di man ako to si wala ay nakatuko na naiman to na tabi ita ko dirun kiulaw la nagira ay pagusin na su tauhid na madakala dirun kubaya mamakilig
Oh, ira ya pupugusin naging utaka pakisisa ko wala namadar ladiro no kubaya antong na di ba na mamakin nagsisa ging utaka pakisisa si ko wala na din yan nakatawan na antong na hindi ba uding ka kato kawi so ka pakisisa ko wala namadar akama pi anak kedera kadir ka penumpang kakagi ging utua penumpang kakagi ging utua andun ni kado ka pakisisa ang ko wala na maana ini na mipen ako tong kaskanya kau tu igira na adna tigi na tumwa kaya ko siya nagigi adinan nakabubunin kunig su tauhid kapugo siya sa tauhid tama bukata nun tunay sabab kesakitan nun nawara na kiubulong igira ang bulong imbulong kumbulungan na kesakitan kaparang ka nah, kailangan nakatukawan ka so kapag sa isa ang kakawala kagiti isa as mga ulama na tira na at-tauhidu hiya asasul ibadah isa mi alu mga ulama sa tauhid na so kapag sa isa ko Allah nagyan ni unay no simba amay ka di nga rumapakay sa su Allah na kapag ditarima ang susimbang kasi ko Allah sa amay aluy panaunay no parati amay ka di nga mapakay sa su Allah nabari baptiro na ka panakuto na giyang kutuwa may giyang kutuwa kasimba utaw kusala ko Allah amay lang ka akyabitin ng sakros di na giyang siya naging utakros di hindi kadagdag laging kaya kapanakuto surang o kapakay sa ko Allah kaya kaya pa kasay barataw ng mga ulama na isino kayo na madakali raon sapak naging unta mga raon yan nagito sa mga galubak akapan ako to so kapag agimat napadumpunanan amiyo siya apod sa kapan ako to nakayo pag-usyetan yaman to na malangan yan sa oras mga sagad-sagad bud niya so kasupa sasala ko wala kauta so kasumaya sasala ka ko Allah. So kang gulubak sa gulubak ay kayang gulubak ang kaon na an maylay na an manag o mga tao. Akayang gulubak ang karo ay pagambuk kekiran kakapake nagun-nagun nakapake ilaylayan. Ayat ni at kayang gulubak ang kaon oy din nakaswaswat ka ko Allah nakagi isa sartang kaon lagi dua din kung susuatan na sa mga tao an makagiro sira na berasa dekat siya gitu gitu ini at nak mabiyab sila gam siya gitu mau gupem siya gitu kau gupune ani ataka kudi nga kang gelebak ako gelebak na an matir was kabi mapya na antong na ini ba pakitungan ang sakapan ako to na ando din makapan ako to ka na miya papasar ka aging kutua kadakalan alim uwallah aisaw naging kaya uman nisfu Sya'ban ko kagagawin na nun napupurilaan wallah sa mga oripon niya sa kalangon niran na ibu din ang purilaan na yung di man ako to giyong ko to paririmar kapangatao padunan sa kapan ako to amiyosay kusay ko mga kitabot padunanan Sadsata wa tigu Rasulullah ala ma'anal haditha sumung si iku paririmar na pangin bener niya naging kutwa katur ang kutwa paninimar paririmar namya kapan ako to namya ka ungkir pan na kami ungkir yang panaging kutwa ini turun ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kau katuruan anu Rasulullah madakal adilang lang giging kaya mga gelbak ayam anak nami pupen ako tong kaon sukadnan ka sama na oras tano na 50 ka minutos udi na 40 agusyo ka minutos sa pakalampas oras alas 9 sama na maganda doon na bulag-bulag anay no kasi ko pada mga oras insyaallah na di tanabudi baka pupakyan naga di mibu ya kasili uban na ugeng utagurutan no si Abu Fudail siya gitu al-akh Jubani Muhammad Abdul ginan iyem anana ka importante yaging utakak nalas iko kapakisi sa ako Allah lain pa lagi utuwa
nano mi sumpat tanuro na ayo tamo du tanon na nga kapugulitan ko Shaaban na kaya o kalbihan no Shaaban na kaya pedun na haging ako ira lungo na Ithnin na Khamis na mialoy sa hadith haging utakapengal kay ko mga paminto ano surga ki next sumang amal pupurilan ro pen wallah sumang uri penian mamiali ro naging uto ay bu isa din perilan na yung tua minipan ako tunin sa Allah ada pangniarila kau ada pangnisarila nah tika dia kan nakatawan so kipupen ako to ko Allah nakapa kaya dinyar ko to siksa ugay nasi kanin sumari ako deng kau nakapaganada kay no ngapan miasu ka deng paganada oy kaya na ira ay pukusir na so tawhid na kumarang din so kau ana na di nga kabay ubang aman gina ni di kepet sa yung tapurilaan wallahi gira anis po Shaaban ko kaguinan ikadua mi aloy naging utwa tao isang panayaw ging utwa tawa adun ayam anana pagarinian a muslim hindi tula ka yan kau malagi dun so kaya miya kasila na gusto kasilaan nabus tula kasira na disiran bitiray oy abo di palaid mga muslim magari tungane malagit sa akida malagit sa agama o kito-kita ay bagay ang bunuan dia na yung tas sa kamay ito na dikipid sa geng kaipupurilaan wallah miyali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maging utatiyan na la yahillu likulli muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 ayyam o kama qala pada mana yang takatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di kun kepakai udi na di kepakai uman ni muslim ibenian tulakan so pagarinian sama kalawan sa telugaw kaya titiram kira na telugaw na ando ni kau mau telugaw di siran makang ginawa malagi dun so kaya sila na gusto miya ka sila na malalanggi so amaliran ay maana na tiyarin bad nuto uhid na subelas na malalanggi na isa pa na if resulta uturara duto naging utwa disirang kepeduku perilaan wallah saya ko natirun wallah na angdiru hadaini hatta yastaliha nayawani waging kana naduna tama sa makang Ginoo isiran api ka kay sila asaka panigyabum kayang bubaan na o pure amumin ka amabubay sa balas askay penguna skay penguna api pan beri paawin o tau aging kapangapangapin yan api pan kasilan naki kabulasan nun wallah miya kaysa na suhasan na gusto hasain magari pangapo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so Husain na kesil aniyan so Hasan na disiran kumbitiray kau nakagi mag term kakagi telugaw nakapa kaya manggulo la ditarima sa mga amaliran diiran belasan wallah da makatigar suka kan kaya sungunin sore tiya na isin na kare tiya na sabarang kakagi ari kapan na kepakaskap na miya kasila na daw nga ngapin ay man to nami ang masuras bangada manug sukatero amat ada to na po ngapin ako ay kakagi lay do dingad out tigo Husain tigina naman na tigin na kakakulay ay tigin na da ko kakasungwi nggaan ayap nang bupipikir na kan nandun ni ko may sungun na ko na ba sumiyaw na ka na tigin na dakor kakang gagaan ni sumong nakagi sabaw sa kababaling kaakakan nagus ka panagasil anakan na arya ko na ayakan rakadun ipengapin naguyak rakadun ipkebebaagyan ko tuwas kay man maunak makakwasi ko belas bangat tingin naman usuka teruwa mata ada to tingin mang wanto ne ke ko abelas utaw aapi panagasil na yang una mangapin kau so ginan isa adi ka ketarima ang kutwa kaprila wallah ko nisfu Shaaban ko kagaguinaw na yung utwa ad namin itula ka so ay mana ini nauman isa na ito nga ni na ginawa niya oy
So mga tunga na yan naubad na din yan nung tukuran na ipunag iman to ng bitira isiran ang mga Muslim kanwaki na aya di manulsol sa di niyo kapaka buno na syaitan natin miniswaswakan ko syaitan asap kiswaswa ko syaitan na so yan sabab san nakataging oras tanong na patbu kami nuto sa lambuon sa gini kalalayaman tanong di pun 5 minutos pun na din yung kauman nagira nagtiritan na kayo sa mga advertisement di tanong marirelai nagu di tanong mamaapa na miyalo yakan siya di tanurun da kanurun kasanangin na gitu so kabubuli yakan na manusia keribat sopman sumapiyon na gitu so kapagilah mo wallah kaptufiginin si kumangori penian sa kanggunaan tanong si isaging ka dunia ay mala na salungan na mori pupengning ko si ko wallah at tanan tanud matimo-timo si ko surga pupenalamatan tan waging ayat tutandingan sa station tan Rano Radio Broadcasting and TV System Corporation o di naging kaya DXSK 95.5 Cool FM ging kaya chief technician tano sir Ranul Intong na uging kami bebalatan sa sabal kwarto siya ini engineer Sir Alaris Juan Romeo gusto mga bangsa tanong at tatandingan sa iyong station tanong penalamatan tanong siran langon sa antong na iniba na belas ang kiran wallah sa madakla mapia kasiran isa sabapan wallah isa sa di tanong kapaka sisampay ako di tanong kasinanada si agama tanong agama Islam gin pa nika paging vitamins ikulaw ng mga bangsa mi o bagay wallah insyaallah nasi ko alason sin na tamang ko kapag alas 12 yan nagkanagtan naging utuwa aspirants presidentan no si Faisal Mangundet insyaallah gibu suara niyo pagaran niyo si Muhammad Hamzah Mangundet makaindig ay subin Daud salam ko sa kanulangon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.